Mwakwa babiem Badwam TV Badwam Jumedino eso media fia amankwa tamaklo ora Benjamin Asante Dakon Wanhine Kwabna Asante former DJ Hitman and a former P teacher and ejina he Adom ahwe nso ama de pache na won so won kwa e wa hoden na stations ne doso den so die Adom TV na bribie denti ye chiao papa Grandma Mariama Nkoso, 102-year-old woman. I wore Asante Achimagogo. And nano pay ye chiao, and him saying, Adom Apono ye. Naneti one so sa, Naneti wadi of flower, if you am soon, madam say, hey, I guess will be any time, never ever so as anka. It's none you any Yamim restaurant. Ya ebe hu nyo na abeka aha ti chia mu nyina ya mwakwa ba ebe na no pemencha we nsemo ho really want to share siri ni nyina siri ni mpom siri bi na nyina share siri siri me ye ozo ro jo na wo waso ara pa mu na kire dan side siri on siri mami ntimi nto adwumadi a me di so na me nkomanim ho siri on siri so de na e be exercise wa sisi ya siri be ya biribia da no betia and the siri ozo waji we so etima mo achi na dem check fidelity di bad gina me check fidelity bank for say e be fa be graphic because every day is a new chapter. Believe with us. Ebefa fidelity. Now fan ko jina se ko ni ba. Afa kra wi. We catch you know afa wi and the cross akoye edasun ko na ewuku ada. September de toso eye edu enwoche. Hey. Just next week. Yes, 24th mu. Ama month na sa end. Yeah. No, but I said, yeah, not from January, who is slow. But it is, I guess, 1 hour back, run it to say, and so. A running my head because of Adom near Humobro. Adom near Humobro. But I stop for me beating. It's true. A running my but I stop for me beating. That's it. Would dear Nefia Kane. They be at the Bejina, the Empress me Kai Winina, no. A running kiki. That's yes, a brave more day. Sa brene mo din na amanfo toka amanfo sidan amanfo kosuku amanfo eko abrochiri amanfo ware amanfo ye nioma esefata sa bre ya minu nyinai de bia da lamentations nkwa ejaje bia se edin wi de be wu ya de be ko bi o sa bre na amanfo engage best doctors wo mo show mo this turbulent times here wo mi ya o I don't want to be a part of that positivity. Iti jitum ebre bia ni ho a ebeba amemu ada ho fan amana so bia so da se wan pre amfa otie nwuram bia na wo be pre di otie nwuram bi so dia age onyame adom ne na hu mobro no eda so pa yi na wo de wo ho odin kakra no aka ho because nipa dodo na de ntia eguso e won twetwe de se eguso dia ho odin yesa enko ti bia bi odinu wato ba na waka twetwe se de me kwa enko me ba emma Yaradi hume mobo. Ina no pe mi ba cameraman ba kwa trotro ati. Ne trousers na dwe. O ba kasa. Ani trotro ya phone se se mama e kotwa we na wa. O ko bu mate na se ko di mate na tem. O ba adwuma no pa ba fru osmosis ka so trotro. Madam de kwa de enye papa ba akokora. Na o ba kanesi de age agusi time. No su de ne. Osu but he chomala te osu and the sun pass here na insu toko etu yiri ba ehyenim o te ka unso na ho o te ka unso na ho afo na o try that o be kasa ye ye twitwa my mark nyina we na ho eti chobo ase dodo na so mpese on be go through unya ben ka bia da no you to wusi o amano nyanke a chill causing harm to the environment. Putu. Ka na kasa kwa echire nyina unhwe. So for back when no preach RPP nim no. Kofi ampede nim no Prince.
me se ne ka utre mu a na wusie nyina je onipedua na nkasa uti private kada wusie no aje onipedua na nkasa wo nyina wow de nyame tibi ye o huze na me hyesu awo kasa me ko shop ko to e ko pe socks kra efro because na wa shempo papa da na wa ko pe socks ashi nti sam de be keka kire wo saa na wa anyi wo amfiri saa ansem keka na emfa mpuntuo ma na ye ka na wa ko fa nipa no tan obi a o ka asem bi anya papa man o hye wa bufuo ene ene edin say call to your next level. It's a provocation. Ti we fan si ha na hwens ma hodo atodwa o de oboka te ma menda e nuanu mandisi fo ne post fo ase a post fo tro kata tintin de aba so bibia ko fine ana pe kwa na menya report frequency say asante mantem dem say ba ko bi ko panyan bi fa mu but o ya de 100 na 99 yeah nipa 3 to the o ya de 100 na 99 no e correct na point what idea on them chon nti yes na is BBC ne o say bibi course so it ya na me grass escape good no e din tintin tietie nya e say BBC na what e ba see wo so no na the most important thing kwa ye koi as I say obi hwiase adenti na say wo na ogi tum say me na me hwiase koyi wanimu so obi hwiase papa ya say me o kan yeah ada story ya o ka o say papa bi o say abana ye koto o say se muwa ne be wu no muwa ne be wu muwa kwa ne be wu mantiase afi bi na ma me kwa na say muwa ne be wu ampa muwa ne be wu ampa ko nipa bi en waje boa sa nti me me nyusu asabo yes keep go dey me so nyusu say we aboa so ye den dis fo nyina ase o ma koma so ade enya akwanya de akoma electoral commission so me hu so ma tro krata ba bonten tempa so mo den dis fo ase o mo hwe anim se ensem ahodo o ma be kan nyina o be ba ne o ma be tena ase di nkomo ye kwa anim ti na ese abibrem ha nyina de Ghana ye ne ani na obi e hwe esa na ye samafo ni bre yankasa ti da obi ase atu makari nyina asi wa ha na electoral commission muntu ana montem go we akan na kuma bi about 81 days bi na ye koto aba anesanti muntu ana montem kana he yemfa we insha okay 4 children dead after being trapped in freezer while playing Ghana for you know asai na si ho the freezer enti uti say ayi na che wo heat omunti me home for sa ka mu so de no pedu do na o jan kola to kan ma o si me to abia basisi abam na say bi a fitting shop amako shim ho no o shim na lock obi a hu betiemu oba tan oba firi nchen kakra bi wani nko na hwehwe no enyi wani bebre sa because asem kra na omo ye omo ho ahometinti wo course ara so ho ahenha wo de ye wa de fast ba mo ani na ho ono ba wo ho unim sa de obey na ni so hye hu no na se be 2 minutes 3 minutes hu no a ma yem chiso na sorry ko hwe be bi owo be se awofo no so kra no mo me ani nko na we de personal experience be bi ankola ni sua de se do no tutu itu katum wa kira waloko ti je se obi owo ani mu ne betimi abi ani ne ne kini se jina na hwe the usual time is omo de beda no omo mana de save yen ene se na omo de phone no akọ so omo kem be 1 hour hwe ye tiem obi ante me say omo kem be 1 hour ti me srawfo etimi tu obi ya etimi tu obi ya titru ya na pese o ya bre tie ko deja ye man ye ko ya bre de oba be dan misrew misrew ye careful kakra na bibia nko fine bibia be kama bia daily graphic ye de to aso any man say national security minister kasa wasio ye ne nipaku ahodo nyimaku ahodo no mo kasa galam say o ye ne o madi nkomo in fact nkomo afiri mu aba no nkranhye yi panti bibia ko kama galam say fight government labor meeting fruitful information minister discloses afi any man say ye ma me esla ususu Ghana Knowledge and Skills Bank launched and also one say an officials want premix fuel subsidy
removed. We are the Shabia and Shimubia in the Pecubia Koya, Omokas, one a year fish, what you want premix, a year, a buying so as almost his answer, I said, if you're preoccupied. Daily Guide 2024 elections, 24 filed for president. Hey! 24. Hey! Ekwadonko, Apalu, Cheda, Clementine. Bebre kura na wonte wo mudi. Bebre me wo se amanoni form me nsa bi wo mu. Enso abam. Ma bi so ba bam bebre. Oba bi kwa. Mr. Nana ma. Ni so ade hu ode be keka oba o press conference. Na me se ni pass. This 7 or 8 and I. Oh, what me kan wo? Me kan. Na joy for the team dey. Ghana, okay, we back head da. All the way. Yeah, brother. Say ho efe. Brother go vi. O say yes say na waba omudi mu. The top is topping. Go vi brother say na jam. Dia ka say me jambe ma na me so. Da me di me piano me say the kwa be dwane afia na bako. Say me akovi me te say wa. Me me belt papa nyina obehunu go vi. That day nobody say yes. You know, uko tell any no kajo say. And I auto belt papa side because they oh nyame be. So Daily Guide say produce wapa. Why is that pay? Go you had you. Say me catch him. Pam pay one pound American and say, hey, Efro UK announces 1.9 million pound support for Ghana and Nigeria. And the sad one, Ghana loses tech guru Chenry Hesse. It was all over social media, all over. Unyame fan the cry in CE. And NDC demonu so nya chefa ewo eye Daily Guide any man say the Ghanaian publisher say no one touch victory for Baumia Mahama hwemu bia betodwa obi anu aprekope pa na okọ abatu ebetu there be hwemu ni chese en na form sa e be say try ho asa akọ aba second round and say bia yetimi ehu de ekoso because the way anko ekono de the custodian say presidential race too close to call Savina na asa e kan wa asem no na Toshi praises Akufo-Addo Baumia for elevating women and then another day we do need to massem there obo no modern papa massem the can massem cameraman that's what say chi no and your man for my year dey your nkoso your kanko your peja one for bibi anko one for papa no be ko trust and massem no nya je bi anfa so be na Toshi and e border na da Akufo-Addo Baumia basun Mahama on insulting spree. Oh, Daben, oh yes, Mr. The Accra Times say, let peace and security be your guide. Information Minister does it. So also the futu kesi say, kama nano da kra na odi wa oda. Yema sumdue, ehun hia pa. Ade ehun hia. E na ma ye kobasi de ohun ehun faso. O de ma bi tai bon se. Aso be she. But the man try cry for curfew cry yes Veniago. If you ever see na mean chairman Elvis Dark we say we free the find that the worker and the news center. Okay, the news center. Also the same how do na aba. Okay. Ara my fancy hane na mo ase emre ne adaje a wo de fam ye hye so nyame ya do ma fie da we sectorial debate baso e wa Accra Digital Center. Roads, akwan, drippy and as a drip in a hangy ho, a bed dripping. This week, Fiada sectorial debate, a bebaso. Yeah, quay good moon, some no bar, health tips, menstrual disorders, and no ear twasso, a honsapeba, and come over shame na fe a semidica, pensen more twasso. Cause home if you didn't have Adom TV, no party, no wahrin and so, yet a bemau, yet I say.